Dobroveče svima i dobrodošli na treći po redu događaj duhovnih svečanosti Azbukovice. Večeras nećemo govoriti o kulturi u užem smislu te riječi. Nećemo govoriti samo o pozorištu, o pesmama, o književnosti. Govorit ćemo o onim suštastvenim stvarima koje nas prožimaju, koje nas oblikuju, koje određuju način na koji ćemo se ponašati, kako ćemo misliti i razumijevati stvarnost. Mi živimo u vremenu u kojem se granice više ne pišu samo mačem. Granice se određuju upravo kulturom, borbom za percepciju koja se vodi preko masovnih medija. I upravo u takvom vremenu kultura se pokazuje kao najvažnije bojno polje. I mi se danas pitamo ovdje gdje su Srbi u svojoj kulturi. Sa nama večeras su dva sagovornika koja će nam vrlo dobro, siguran sam, dati odgovore na ova pitanja. Sa moje desne strane, profesor dr. Slobodan Vladušić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, književni kritičar, publicista, član žirija za izbor Ninove nagrade, dok je Nin još uvijek bio Nin, a ne autokolonijalno književno orgijanje, slobodno ću se izraziti tako. Sa moje lijeve strane, naš dragi zemljak kojeg nema potrebe u ljubavi predstavljati, naše gore list, Slaviša Pavlović. Pisac, scenarista, novinar, istaknuti nacionalni radnik. I zaista mogao bih o ovoj dvojici ljudi koji su sa nama večeras ovdje pričati pola sata, ali mislim da za time nema potrebe i ovako je sve jasno. Pa ćemo prijeći na prvo pitanje večerašnje tribine, a pošto već govorimo o kulturi i srpskoj kulturi, profesore Vladušiću, hajde da definišemo šta je to konkretno srpska kultura, šta ona podrazumeva? Pa nije lako baš dati jasnu definiciju šta znači srpska kultura, zato što ta definicija na neki način podrazumeva i naš lični odnos prema srpskoj kulturi. Tako da ću ja pokušati sada da dam neku vrstu moje lične definicije i mog ličnog određenja. To znači da srpska kultura svakako počinje od Svetog Save ili od onog koncepta Svetosavlja, zatim prelazi na Kosovski zavet i na razne, uslovno rečeno, derivate Kosovskog zaveta. To je recimo moment čojstva. Podsjetio bih vas recimo da je suština Kosovskog zaveta u onoj rečenici koju ispisuje Danilo Banjski, patrijarh, u slovu o knezu Lazaru, kada kaže bolje je nama u smrtu podvigu nego život u stidu. I ta rečenica je bitna za razumevanje srpske kulture, jer direktno iz te rečenice na neki način izlazi jedan koncept koji nam je veoma drag i koji nas određuje, to je koncept čojstva i junaštva, posebno ovaj moment čojstva. To, ako setite se, znači da za Srbe nije stvar samo u tome da zaštitimo sebe od drugih, to bi bilo junaštvo, nego istovremeno i da sačuvamo druge od sebe, to bi bilo čojstvo. I vidite, to nas zaista na neki način razlikuje od nekih drugih naroda. Sjetite se recimo Makijavelija i njegovog spisa Vladalac, gdje imate onu poznatu rečenicu koju su kasnije tumačili na različite načine, da cilj opravdava sredstvo. Pa vidite, cilj opravdava sredstvo i čojstvo, to ne ide jedno uz drugo. I meni je recimo veoma drago što pripadam narodu koji drži do čojstva, a to znači koji ne smatra da cilj opravdava sredstvo. I to što imamo čojstvo, to je dakle jedna vrsta direktne posledice ovog osjećanja stida koje proizilazi iz Kosovskog zaveta. Tačnije, bolje nama smrt u podvigu
nego život u stidu, odnosno to znači jednu vrstu spremnosti da se borimo i da učinimo nešto za vrednost koja nas nadilazi, za tu vrstu simboličke hrišćanske vertikale. To recimo ne postoji u nekim drugim narodima. Ja sad naravno kad razmišljam o srpskoj kulturi moram da budem iskren i da priznam da se u njoj zaista veoma lepo i divno osjećam. Na kraju krajeva ja predajem srpsku književnost, specijalno srpsku književnost druge polovine 20. veka, ali volim da kažem srpsku književnost zato što ne pravim razliku, dakle ne volim one uske specijalizacije, nego to posmatram kao jednu integralnu vrednost. I srpska književnost je velika književnost između ostalog i zbog toga što putem srpskog jezika i dela srpskih pisaca mi možemo da učestvujemo u nečemu što se zove drama sveta. Možemo dakle da bez ikakvog osjećanja inferiornosti, prebrojavajući koliko ljudi recimo govori srpski jezik ili koliko se knjiga u Srbiji prodaje, mi zaista možemo da učestvujemo u drami sveta, u razumevanju sveta. To je, ja mislim, velika povlastica naše kulture i to pokazuje da naša kultura ni na koji način nije provincijalna, inferiorna, periferna i tako dalje, nego je naprotiv veoma značajna, veoma bitna, bez obzira da li dobijemo bilo kakvo priznanje od sveta ili ne. Mi, dakle, sami u sebi možemo da kažemo to je vrhunska kultura i drago nam je što smo njen deo, što u njoj učestvujemo bilo kao pisci, bilo kao čitaoci. Znate, tu sada dolazimo do jednog momenta, pokušat ću da zaokružim priču. Srpska kultura između ostalog je jedna vrsta svesti svih nas da se razlikujemo od drugih ljudi po nečemu. To ne mora da znači da smo bolji od drugih ljudi. Uopšte nije nužno ta vrsta sameravanja, nego prosto da se razlikujemo. Da postoji jedan kulturni kod, jedna istorija, jedno osjećanje sveta, jedan sklop vrednosti koji nas razlikuje od drugih ljudi i da je to neka vrednost. I da ta vrednost postoji pre nas i da ta vrednost treba da postoji posle nas i da smo mi samo jedna vrsta karike u prenošenju te vrednosti i obogaćivanju te vrednosti, da će svako od nas dodati po nešto što može da bi taj kulturni kod ili kulturni kodeks ili taj kulturni identitet bio još lepši, još bolji i da bi trajao što duže. Mislim da je to jako važno. To osjećanje razlike, koga se ne stidimo, koga se ne plašimo, koje ne želimo da potrebimo želeći da postanemo neka vrsta, kako bih rekao, građanina sveta, a ja vas podsjećam na jednu misao Hannah Arendt koja kaže da ako jednom svet zaista postane isti, onda će ta istost biti na jako niskom nivou, koja će zapravo biti ispod nivoa čoveka. I ako sada pogledate šta sad, kako bih rekao, sjedinjuje sve kulture, pa plašim se da osim fizioloških potreba ništa drugo nećete zajedničko naći. Ako čovjek zaista bude fiziološka potreba, on će biti isti kao životinja. Ako bude životinja, onda prosto više neće biti čovjek. A da ne budemo ljudi, mislim da bi to bila katastrofa. Tako da, to su sada nekakvi koordinati o kojima volim da razmišljam kada je u pitanju srpska kultura i mada to možda danas ne deluje popularno, ali mogu da kažem zaista iskreno, jer kao što sam rekao, predajem srpsku književnost, jako mi je važno, evo tu ima i mojih studenta, oni nešto od toga mogu da posvedoče, to nije prosto posao koji dođete recimo u, kako bih rekao, u 1:30 da održite predavanje koje traje sat i po vremena ili 3 sata sa nekom pauzom od 45 minuta, izađete sa fakulteta i kao da više ne radite ništa, dakle sad se odmarate, to je neko prošlo vreme. Ne, to je eksponiranje cele ličnosti. Dakle, morate da govorite, ili bolje reći, ima smisla da radite taj posao jedino ako to zaista verujete. Jedino ako to smatrate da je to zaista važno. Prenošenje ideja srpske kulture, srpske književnosti. I u tom smislu, na neki način, ja sam još uvijek optimista i reći ću zbog čega, zato što kod svojih studenta vidim želju da budu deo te kulture. Nije bitno da li njih ima 20, 30, 50, 5 ili 15, nekada, verujte mi, manjina čini jedan narod i manjina je u stanju da reprezentuje jedan narod. I to se, ja bih rekao, dešava i dalje danas, sada, ovde kod nas, i dok god bude bilo tih studenta koji su spremni tako da se bave srpskom književnošću, ja mislim da postoji šansa da mi i dalje trajemo. Slaviša, vi ste se proslavili prevashodno romanima sa istorijskom tematikom. Pa hajde malo da nam kažete nešto u odnosu istorije sa kulturom. Koliko je istorija uticala
na našu kulturu i koliko je naša kultura uticala na našu istoriju? Pa kao što je Sloba malo pre počeo, jako je sve to teško definisati u jednoj rečenici, ali naša kultura zapravo, ako ne računamo srednji vek, jeste kultura na prvom mestu preživljavanja, na drugom mestu kultura otpora. Jer kako je to sveti vladika Nikolaj u svom govoru rekao, dok smo mi svojim kostima tupili turske sablje, tada je Evropa imala priliku da dobije i Rafaela i Schillera. Ili da prevedem, dok je Michelangelo isklesao Davida ili dok je oslikavao Vatikanske stance, u tom trenutku remek dela srednjevekovnog slikarstva koja su bila u Srbiji su Turci palili, a naši preci su trčali sa kofama vode sa reka i bunara pokušavajući da ih spasu. I kada Milan Kašanin, recimo veliki istoričar umetnosti, kaže da je najviši domet srpske kulture jeste zapravo kultura srednjeg veka, što je tačno, imamo priliku i da je ona izvanično priznata. Možemo time da se ponosimo zato što Beli anđeo freska iz manastira Mileševa jeste u ostalom i deo prvog satelitskog snimka iz Evrope u Severnu Ameriku. S druge strane, nakon tog veoma uspešnog perioda i najvišeg dometa naše kulture, došlo je do upravo toga, do istorije, do borbe sa Turcima. I tu dolazimo do jednog, Sloba je pomenuo Kosovski zavet, pa ja neću pričati o tome, ali mogu da kažem da tada nastaje nešto što se zove epska poezija. Dakle, narod koji nije mogao ni da uči, nije mogao da bude ni pismen, uspevao je svoje mitove, svoje legende, svoje istine, svoju istoriju da prenese s kolena na koleno. Koliko smo mi danas deo tog naroda? Veoma mnogo. S tim što, recimo, morao bi tu i da dam jedan kritički osvrt. Mi dobro pamtimo našu istoriju, ali ne pamtimo ličnu porodičnu istoriju. Recimo, pre nekih godinu i po dana sam radio pripremu jednog scenarija za nešto za neki projekat koji bi trebalo da se zove Rodoslov. Interesantno da 95% ispitanika od 120 ispitanih nisu znali kako da kažu imena više od dvoje čukun baba ili čukun deda. Dakle, porodično predanje nam je nekako ostalo u tom zapećku. S druge strane, kad kažem da je kultura otpora, baš to što se dešavalo u vremenu Osmanskog carstva, što je nastajalo sve to vreme, i slikarstvo je tada napredovalo. Imamo jednog Hadži Ruvimaeva u ovom našem kraju koji je bio impresivan umetnik. U svojoj istoriji mi ne znamo ko je naslikao te freske, kao što recimo znaju šta je naslikao Michelangelo. Ali ono što našu kulturu samim tim čini drugačijom, jeste da ti naši nepoznati umetnici, oni su to stvarali radi Boga. I nije im bilo bitno da njihovo ime neko zapamti, tako da mogu da kažem da je naša kultura suštinski hrišćanska, odnosno pravoslavna. I kada dođemo do još jednog dela, to je deo naše kulture u tom otporu, vrlo često je protivurečna. U smislu da, navešću jedan primer, krajem 19. veka dok je službovao u Beogradu, poznati sada već Benjamin Kalaj je napisao jednu knjigu koja se zove Istorija srpskog naroda i koja je ocenjena kao jedno izuzetno impresivno delo. Koliko je u tim trenucima značio za srpsku kulturu, njega su čak i nazvali Srbom. Međutim, njegovim odlaskom u Bosnu i Hercegovinu, kada je postao gubernator, on je počeo da zabranjuje. On je tvorac zapravo i onog naziva Bošnjačka nacija, počeo je da zabranjuje i knjige srpskih autora, pa je naposletku zabranio i svoju sopstvenu knjigu. I u trenucima kada je recimo uhapsio Aleksu Šantića samo zato što je pokušao da spoji dva pozorišta, srpsko i hrvatsko u Mostaru, u tim trenucima ga je kralj Aleksandar Obrenović, zato kažem protivuračno, u tim trenucima ga je kralj Aleksandar Obrenović mu je dao lentu belog orla, dodelio mu je lentu belog orla.
Sad, naravno, ne možemo ni Aleksandra Obrenovića posmatrati samo kroz to, on je ipak zaslužan što je danas Hilandar srpski, tako da ništa nije ni crno, ni potpuno belo, ali imamo nastavak te politike na koju se u najboljem, u kojoj se na najbolji način nismo joj se oduprli. To, kada pričamo o kulturi otpora, tu mislim na prvom mestu na kulturu jezika koji je nestao u nekadašnjoj staroj Srbiji nakon Prvog svjetskog rata, nakon svih velikih pobjeda i nedavno sam imao priliku da razgovaram sa jednim profesorom hebrejske književnosti koji dobro poznaje prilike u Srbiji i ono što mi je bilo najinteresantnije kada smo govorili o srpskoj kulturi, on mi je rekao problem vas Srba nije Kosovo, nego što ne znate šta ćete posle Kosova. Jer svaki put kad ste to Kosovo zaokružili, vi ste nakon toga počeli da padate. Da, tako je, jer smo mi ipak pre svega zavetni narod i oslobođenjem Kosova mi ispunimo zavet i faktički ostanemo dezintegrisani, izbunjeni, ne znamo šta dalje. Tako da mana naše kulture u jednom, eto da kažem i mana, je odsustvo te neke nacionalne ideje koju mi generalno nemamo plan šta mi planiramo za 50 godina. Tako je. Kada ste spomenuli kulturu otpora, profesor često piše o takozvanom ratu četvrte generacije. Pa to je otprilike rat koji se vodi za percepciju. Sa kim ga mi vodimo danas i da li uopšte vodimo rat ili smo pristali na ulogu žrtve nad kojom se vrši agresija bez otpora? Taj pojam četvrte generacije ratovanja je, ako se ne varam, razvijen u Pentagonu, što već nešto i govori otprilike. I u kratkim crtama njega možemo da objasnimo ovako. Dakle, nakon što su nekoliko zemalja velikih sila došli do nuklearnog oružja, eskalacija rata između takvih zemalja koje mogu jedne druge da unište i međusobno da se unište i da usput unište i sve ostale zemlje na ovoj planeti, bi bila veoma opasna i ne bi jednostavno vodila bi nekoj vrsti, kako bih rekao, obostrane nule. Dakle, niko ne bi mogao da pobedi. Što znači da se rat onda pomera u druge sfere. Dakle, postoji naravno rat kao neka vrsta vojne sfere u ratu, to je rat konvencionalnim oružjem koji se eskalira do jedne granice, ali zapravo rat se odlučuje ili može da se odluči u drugim sferama, a jedna od tih sfera je svest ljudi ili svest neprijateljske populacije. I to dobro pokazuje, recimo, primer Sovjetskog saveza, koji se raspao ne zato što je bio vojno poražen, nego zato što je svest vladajuće komunističke partije u Sovjetskom savezu, ali i dobrog dela građane te države, bila potpuno promenjena, i to promenjena na način da oni zapravo, sad opet dolazimo do ideje identiteta, nacionalnog ili kulturnog identiteta, da se oni prosto više nisu ponosili činjenicom da su Sovjetski savez. I ne samo da se nisu ponosili činjenicom da su Sovjetski savez, nego je verovatno bila stvar u tome da, ako uzmemo, dakle, najveći narod koji je postoje u Sovjetskom savezu, dakle, i koji danas postoje, govorimo, dakle, u ruskom narodu, oni se nisu ponosili uopšte ni što su Rusi. I u takvoj situaciji, zapravo, vi vidite da je svest tih ljudi bila oblikovana tako da su oni želeli da postanu deo jednog drugog sveta. Deo onoga što Huntington naziva zapadnom civilizacijom. Dakle, umesto da neguju sopstvenu civilizaciju, naravno u saradnji sa ostalim civilizacijama, ali negujući sopstvenu civilizaciju i braneći sopstvenu civilizaciju sa nekim osjećanjem ponosa što su to, a ne nešto drugo, oni su zapravo svoju kulturu doživljavali kao nešto što je potpuno bankrotiralo. I želeli su da se toga pošto poto reše. I vidite sad ono što je zanimljivo. Iako, dakle, oni nisu pretrpili vojni poraz, posledice njihovog kulturnog, nacionalnog poraza njihove svesti, jer to njihovo stanje se nije pojavilo, stanje svesti se nije pojavilo samo od sebe, ono je zapravo na neki način bilo indukovano s polja,
je dovela do tako katastrofalnih posledica kao da su izgubili rat na bojnom polju, prilike. Dakle, od demografske katastrofe, geografske katastrofe, raspada Sovjetskog saveza, sa svim geopolitičkim konsekvencama od kojih neke vidimo i sada kako se razvijaju u Ukrajini. Dakle, to je ličilo na jednu vrstu vojnog poraza, iako te vojne bitke, iako rata u vojnoj sferi nije ni bilo. Vidite, kada stvari tako postavite, onda dolazimo do toga da ovaj rat četvrte generacije kaže da se rat može dobiti ukoliko možemo da promenimo svest neprijateljske populacije, odnosno ukoliko tu svest, ukoliko možemo da preko oblikovanja svesti populaciju, neprijateljsku populaciju onemogućimo u borbi. Dakle, da jednostavno u nju ugradimo jedno stanje svesti koje onemogućava borbu. Ili da upotrebim jednu sintagmu jednog francuskog filozofa koji je tako opisao petenizam, a sećate se da je maršal Petain bio jedan kolaboracionista koji je nakon kapitulacije Francuske u Drugom svetskom ratu pristao da vodi jednu marionetsku državu. Vidite, taj francuski filozof kaže za Petaina da je za Petaina bilo karakteristično da se on više plašio smrti nego poraza, što će zapravo reći da je pristao da živi u stidu, umesto da, kako bih rekao, umesto da se zapravo bori. I tu dolazimo sada do drugog bitnog momenta u toj Francuskoj, zapravo Francusku je reprezentovala jedna mala grupa ljudi koja je bila okupljena oko pokreta otpora, odnosno oko Charlesa de Gaulle, a ne ona većina koja je pristala na tu vrstu kolaboracionističke uloge kao što je koju je predvodio maršal Petain. Dakle, evo, to je nešto što bi moglo da bude zapravo ideja četvrte generacije rata, a to je zapravo naša slika sveta koju imamo u glavama, sklop vrednosti, ono šta verujemo, šta smatramo da je dobro, šta smatramo da je loše, šta smatramo da je dobro, šta smatramo da je zlo, sa jednom bitnom idejom, a to je da ta slika sveta nije nešto što je nepromenljivo, nego nešto za šta se valja boriti. A to znači da od te slike sveta zavisi zapravo naš opstanak. I ja kada sam danas sa svojim prijateljem Slavišom, kada smo posetili Mačkov kamen, gde nikada ranije nisam bio, što nije baš stvar za pohvalu, ali evo bio sam danas, iako znam šta se tamo dešavalo, naravno, da sam samo pomislio, ili smo zapravo u razgovoru došli do toga, šta bi bilo kada bi svaka srpska srednja škola im organizovala ekskurziju na Mačkov kamen. I šta bi bilo, recimo, da nas tamo dočeka jedan, pored ove kusturnice i pored hrama, i jedan, recimo, supermoderni muzej sa hologramskim projekcijama bitke na Mačkovom kamenu. Znate, zašto mi to ne radimo? Dakle, šta, nemamo para za to? Pa naravno da imamo para za to. Zašto ne bismo mogli da organizujemo obrazovni sistem tako da umesto što recimo decu u srednjoj školi šaljemo po nekim evropskim metropolama, koje će svakako, verovatno, posetiti kada budu studenti ili nakon studija zbog bezbroj turističkih aranžmana tačnije, koji vode u te metropole, znači svakako će to videti i nema potrebe da budem licemeran. I ja sam ih video, manje više sve koje sam želeo da vidim, ali kada govorimo o osnovnoj i srednjoj školi, zašto jednostavno ne organizujemo ekskurzije tako? Da se upoznaju sa našom kulturom, našom istorijom, odnosno da stanje svesti bude podešano tako da shvate da su neki ljudi postojali pre njih i da su neki ljudi bili spremni tu da daju svoj život za njih. Znate, ako bismo to uradili, mnoge stvari bi bile drugačije, verovatno, nego što su sada. Naši ljudi bi se verovatno možda malo teže odlučivali da odlaze u neke druge zemlje, ne zato što ovde nemaju od čega da žive, nego prosto zato što kod nekih ljudi postoji snažna želja da se ne živi u ovoj zemlji. A kad ih neko pita zbog čega, oni bi onda naravno mogli da navedu čitav niz nekih razloga, a onda mi kada razmislimo o tim razlozima, shvatimo da je u drugim zemljama manje više isto kao i ovdje. A onda se pitamo pa kako, odakle ti razlozi, odakle te priče? I vidimo da su one zapravo indukovane. One su ugrađene u njihovu svest preko mreže raznih, kako bih rekao, indukcijskih tačaka i oni su zapravo na neki način žrtve te četvrte generacije ratova. Dakle,
To je stvar o kojoj treba razmisliti. Pokušat ću samo da poentiram na ovaj način. Znate, ranije, zamislite, evo, dakle, pomenuo sam Mačku kamen. Zamislite da je Austro-Ugarska 1914. godine imala 3 televizije u Srbiji, 5 novina, snažan uticaj na medije, snažan uticaj na kulturno polje i snažan uticaj na univerzitet. Šta mislite, kako bi se završio Prvi svetski rat? Tačno rečeno, da li bi srpski seljak, srpski vojnik mogao da se bori kako se borio? Ili bi se našlo 1500 razloga zašto treba odmah dići ruke i reći pa čekajte, ovo je jedna civilizovana carevina, mi smo seljaci, nemamo pojma ni o čemu, treba da budemo deo, sad izvinjavam se, Evrope, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su stvari o kojima treba razmisliti, zato što 4. generacija ratovanja podrazumeva da mnoge stvari za koje smo navikli ili bar mislimo da su deo neke, kako bih rekao, mirnodopske strukture, da nemaju nikakve veze sa ratom. Ovaj koncept 4. generacije ratovanja nam sugeriše da je to sve deo jednog velikog rata. Jer jedna od ideje 4. generacije ratovanja koju izlaže jedan američki teoretičar, Joseph Nye, koji je inače tvorac onog pojma meka moć, jeste to da 4. generacija ratovanja ne pravi razliku između vojnika i civila i ne pravi razliku između mira i rata. Dakle, ona zapravo sugeriše jednoj vrsti sveopšteg rata koji neprekidno traje, zato što se neprekidno utiče na populaciju koja se percipira kao neprijateljska. Dakle, ne postoji ideja ovo je mir, a ovo je rat, nego ta vrsta uticaja, ta vrsta promene svesti traje zapravo stalno ili kontinuirano i zbog toga, vidite, država na neki način jeste u obavezi da sve te sfere koje smo ranije doživljavali kao mirnodopske sfere, jednostavno odredi kao sfere rata i da se u njima bori za svest svojih ljudi. To, nažalost, nije baš čest slučaj u ovoj zemlji. I to je na neki način, tako ću pokušati da ipak poentiram, to je na neki način obaveza političke elite u Srbiji, ma ko tu političku elitu čini i ma ko se nalazi na vlasti. Da jednostavno prihvati konsekvence ovog ratovanja i da se bori za svest ljudi koji žive u ovoj zemlji. Tako je, da. Imali smo jedan baš onako slikovit primer. Američka ambasada imala onu kampanju Vi ste svet. Pa u jednom od tih reklama koje su počinjale sve kao jedan od vas su pričali o Borisavu Pekiću i iskoristili su citat iz knjige, čini mi se, Kako pokojite vampire. Da, to je jedna koleginica iz Beograda dobro, kako bih rekao, dekonstruisala na svom internet profilu ili Facebook profilu, kada je pokazala da taj citat koji je u toj reklami pripisan Borislavu Pekiću ne izgovara naravno Borislav Pekić, nego jedan junak u jednom romanu, pa on u tom romanu, taj citat ima potpuno drugačije značenje nego kada se izvuče iz konteksta. Stvar je prosto u ovome, to je ono što sam hteo da kažem. Srpska kultura jeste kultura koja već pripada svetu. Nema potrebe da nam bilo ko daje dozvolu da smo tu, nismo tu, da ćemo da uđemo ili nećemo da uđemo, da treba da uradimo ovo i ovo da bismo ušli, mi smo tu. Zbog toga ja volim toliko srpsku književnost, zato što smo mi tu. Bez obzira, kako bih rekao, ko šta smatra i ko sebi daje za pravo da nas uslovljava ili da nam daje dozvolu ili da nam daje neku vrstu potvrde da jesmo ili da nismo. Taj Pekić je tu. Milorad Pavić je tu. Miloš Sanjanski je tu. Danilo Kiš je tu. Ivo Andrić je tu. Samo da navedem 5 imena iz 20. veka, mogao bih naravno da govorim i o Njegošu, Lazi Kostiću i tako dalje, ali zadržat ću se na 20. veku. Tu smo, bez obzira šta ko tvrdio i bez obzira da li neko sebi daje pravo da nam daje dozvolu da smo tu ili da nismo tu. I verujte mi, ja se zbog toga zaista osjećam vrlo komotno i vrlo srećno i vrlo ponosno, što sam tu jednostavnu misao saznao, proučavajući srpsku književnost ili srpsku istoriju. Bilo bi možda, naravno, bolje da nas ima 50 miliona, a ne 6 miliona, jer bismo tako lakše mogli da opstanemo i da nosimo ovu vrstu zavetnog identiteta i kulturne, kako bih rekao, ne baštine, nego kulturnog nasleđa koje imamo, ali ima nas toliko koliko nas ima i treba, dakle, da se borimo, da opstanemo
što duže i da ovu vrstu kulture, naše kulture zapravo, kada kažemo napredimo, dakle, to znači zapravo da je učinimo još bogatijom, još raznovrsnijom i još lepšom nego što je sada. A već sada je lepa, bogata i raznovrsna. Da, evo konkretno u tom primeru, taj citat koji se pripisuje Pekiću govori kako treba zaboraviti prošlost, ne treba gledati pozadi, samo treba razmišljati o budućnosti, oko toga. Čast nije u tome odakle smo došli, nego kuda idemo. Prosto se vidi da je određenim centrima moći stalo da mi zaboravimo odakle idemo i odakle smo došli. Šta mislite vi, Slaviša, zbog čega je toliko bitno da se zaboravi prošlost? Pa narod koji nema svoju prošlost nema sasvim sigurno ni svoju budućnost. Lakše ga je i kontrolisati. Narod koji ima svoju prošlost, svoj nacionalni identitet kao što mi imamo, od njega se zna šta može i da se očekuje. I kad pogledamo uopšte našu istoriju, pa možemo da pogledamo našu modernu istoriju. U poslednjih, 225 godina od Karađorđa pa do danas, prvi veliki ustanak u Osmanskom carstvu i pre toga podigli su Srbi, to je bio Banatski ustanak. Nažalost, ja ne znam da li se u školi, bar u moje vreme, niko nije učio Banatski ustanak, iako to je veoma bitno, nego mi imamo jednu rupu u istoriji zapravo, gde su Srbi pod Karađorđem krenuli u svoje oslobađanje, bez da su 200 i nešto godina bilo šta radili. Nakon toga, posle Karađorđa, mi imamo zaista jedan procvat i kulture. Recimo, kad se sagleda demografija u doba Karađorđa, koliko je ljudi poginulo, a koliko se s druge strane naselilo. Imali smo više ljudi u Srbiji nakon ustanka nego pre ustanka u sve pogibije. Zašto? Zato što je taj narod jednostavno dobio nadu da će se osloboditi. Onda imamo i kneza Miloša koji navodno je bio nepismen, ajde da verujemo u to, ali neko ko je ulagao u obrazovanje, pomogao Atinski univerzitet i tako dalje. Imamo kneza Mihajla, ali uvek smo u nekom određenom momentu, baš iz geopolitičkih razloga, o čemu Sloba priča, bivali zaustavljeni. Nas često, ne nas, nego zapravo kad pogledamo engleske izveštaje iz perioda u doba kneza Mihajla, nas se tada percipiraju kao neke male Ruse. Mi smo na jednom povoljnom geografskom položaju, a s druge strane na granici smo, odnosno na brani između katolicizma i pravoslavlja. Da smo katolici, možda ovakva iskušenja ne bismo ni imali, međutim, mi ako pogledamo recimo ideju jednog Vatikana koja se prenosila kroz Austrougarsku, pa kada je Austrougarska propala, ta identična ideja se pojavljuje ponovo, ali kroz Kominternu. Kominterna je nosilac te i dalje iste ideje i ona se, recimo, kompletan plan svega toga jeste Drezdenski kongres, gde je odlučeno zapravo da Vojvodina bude slobodna, Kosovo da bude nezavisno, da Bosna ne bude deo Srbije, da se sve svede na tu zapravo užu Srbiju. I sad ću da citiram čak i jedan magistarski rad koji je sjajan, a kog se autor odrekao kasnije, koji je rekao da svaki Srbin koji je posle Drezdenskog kongresa ostao komunista, taj više nije bio Srbin. To je rekao Jovo Bakić. Što je prilično onako zanimljivo za njegove stavove danas. Ali, onda dolazimo do još jedne stvari. To se sve dešava, dakle, i kad imamo Drugi svetski rat. Mi imamo taj problem kad govorimo o kulturi, o identitetu. Mi smo, nažalost, i narod podela. Dijelili smo se i na Karađorđevićevce i Obrenovićevce, četnici, partizani su na neki način i vrhunac neke naše podele, ali recimo mi imamo i pokušaj, kad kažem Drezdenski kongres, kog sam pomenuo malo pre, pokušaj stvaranja makedonske nacije. Recimo, ti koji se baviš starom Srbijom, znaš da u nekom periodu kada je počela ta akcija u staroj Srbiji, da u mnogim selima ljudi nisu znali da li su oni Bugari, da li su Srbi, ko su, šta su, onda su naši dobrovoljci koji su odlazili tamo pitali ih da li slaviš slavu.
Ako slaviš slavu, onda ti si Srbin, jer je to jedino naše svetosrpsko. E sad, mi imamo taj slučaj da 40. godina već u Makedoniji počinje da se pravi makedonski jezik, da se nasilno menjaju prezimena, iako se to danas, evo recimo, sve se to pripisuje Srbima, da su oni nasilno menjali imena na drugim mestima. I onda imamo taj jedan zanimljiv detalj, pošto eto ja sam se bavio Crnom rukom, Solunskim procesom i tako dalje, kada je došla 1953. godina i kada je Leka Ranković odlučio da treba da se napravi revizija Solunskog procesa, ne zato što je voleo Apisa i Srbe, nego zato što je želeo da pokaže kako je kralj Aleksandar Karađorđević bio loš. Glavni svedok Temeljko Veljanović i Đorđe Konstantinović je drugi, nisu mogli da ih nađu 10 dana. Zašto? Zato što se jedan zvao Temeljko Velanovski, a drugi Georgi Konstantinovski. I, međutim, recimo, Borba kad piše, Borba piše da su Temeljko Veljanović i Đorđe Konstantinović pronađeni, da su svedočili, da su morali da su se borili za svoj život, da im je zaprećeno, morali su da lažno svedoče i tako dalje. I onda dolazimo do toga da je opet ta ideja Drezdenskog kongresa bila implementirana u taj komunistički sistem, jer je bilo sjajno da ponovo izgleda, da ne bude da je neki Makedonac tamo izdo Srbina, da je lažno svedočio, nego je baš upravo bilo idealno u skladu sa svim tim našim podelama, možda im damo i malo materijala za to, da zapravo dva Srbina su izdali neke tamo srpske oficire. I onda, naravno, ako idemo dalje, dolazimo do Ustava iz 1974. godine, kada se samo jedan univerzitetski profesor, Mihajlo Đurić, pobunio i nije se pobunio zato što je bio protiv komunizma, nego zato što je shvatao u čemu je ideja i dobio je 1 godinu dana zatvora. Danas se ulica pored Pravnog fakulteta zove po njegovom imenu. I onda imamo, naravno, 90. raspad Jugoslavije i došli smo do 2025. godine gde je kompletna ideja Drezdenskog kongresa skoro pa ostvarena. Kosovo ne priznajemo, još uvek se Vojvodina drži, evo Sloba iz Vojvodine, ali suštinski, kako da se poslužim Slobinim rečima, kako da poentiram. Pa što smo slabiji, to nas je lakše kontrolisati, to nas je lakše izrabljivati. Ima ta sjajna priča, recimo, iz perioda od pre Američkog građanskog rata o srećnim robovima. Dakle, kad god su ovi robovi koji beru pamuk se dogovorili da naprave neki ustanak, da pobegnu, robovi, oni koji su živeli u kućama kod robovlasnika, koji su nosili njihova stara odela, ali ipak dobra, koji nisu radili mnogo, jeli su otpatke njihove hrane, oni su prijavili ostale crnce, zato što su bili sigurni kakav će im biti život. Bilo im je izvjesno. Nisu imali tu hrabrost, u redu sloboda, ali da li će se snaći u toj slobodi, za razliku od ovih mučenika koji nisu imali izbora. Da, jasno. Mislim da smo i mi, evo, Mačkov kamen smo pomenuli, i mi smo naterani na rat, te 1914. godine na jedan potpuno sličan način, ali kad kažem da ta ideja vuče korene još mnogo ranije. Da, dobro, ali to da kažemo ipak su bile političke ideje, ali evo ovdje možemo na primjeru stare Srbije, odnosno Makedonije, vidjeti koliko u stvari je i to bio nivo određenog kulturnog rata, ne toliko sofisticiranog kao danas, znatno agresivnijeg, ali da, menjanje imena, prezimena, na kraju pravljenje tog makedonskog jezika za koji je uzet... Makedonske pravoslavne crkve. Tako je, to je značajna odrednica identiteta, tako je. Profesore, često pišete o megalopolisu. Stiče se utisak da vi pod pojmom megalopolisa ne mislite samo na veliki grad, da tu ima nešto više. Primećujemo već da je 1903. čini mi se pisano da su stanovnici velikih evropskih gradova slični jedan drugom nego svojim sunarodnicima. Nekako danas se čini da je zbog globalizacije, interneta, medija i tehnologija, da je prosto megalopolis ušao u svako selo, u svaku kuću.
neko je primetio da današnji Srbin, prosečni, više liči na prosečnog Amerikanca nego na svog pradedu. Koliko je to istina i šta je to zapravo megalopolis? Pa nije jednostavno u nekoliko minuta odgovoriti na to pitanje, ali pokušat ću. Tačno, megalopolis, termin koji sam počeo da koristim negde 2011. godine, a koji sad već koristi neki drugi istraživači, pa je čak bio citiran i nekim tekstovima u inostranstvu, ali to je posebna priča. Ja ga otprilike instalirao, tačno rečeno, pomenuo sam ga ili sam ga izmislio iz sledećih razloga. Ja sam zapravo u jednom trenutku shvatio da je kraj hladnog rata, dakle, to znači rušenje Berlinskog zida 1989. godine, dovelo ne samo dakle, do skorog kraha Sovjetskog saveza, nego je zapravo promenilo i, ako tako mogu da kažem, lice Zapada. Jer vidite, dok god postoji jedna vrsta ideološkog konkurenta, taj Zapad je imao jedan sklop vrednosti. Kada je taj geopolitički konkurent, Sovjetski savez, odnosno Varšavski pakt, nestao, onda je došlo do velike i ogromne promene na Zapadu. To su neki ljudi već tada razumeli, ali većina ljudi na Zapadu to uopšte nije razumela, većina ljudi sada to ne razume, iako osjeća da se nešto dešava. Dakle, ideja je zapravo sledeća. Vladajuća oligarhija na Zapadu je došla do zaključka da sada kada nema ovog geopolitičkog konkurenta, da ona može da promeni potpuno ono što znamo pod civilizacijom Zapada. Dakle, da humanizam postane posthumanizam, odnosno antihumanizam. Da hrišćanstvo zameni antihrišćanstvom, da demokratiju zameni postdemokratijom, odnosno antidemokratijom, da istinu zameni postistinom, odnosno antiistinom. Zbog čega su oni to radili? To je pitanje. Pa prosto zato što se oni više nisu osjećali kao deo istog naroda sa većinom svojih sunarodnika. O tome, recimo, piše Samuel Huntington u jednoj knjizi koja je kod nas prevedena pod naslovom Američki identitet. On kaže da se američka elita već negde 70. godina prošlog veka, kasnije to eskalira, da ona zapravo preuzime jednu vrstu transnacionalnog identiteta. To znači da oni više zapravo nemaju svoje sunarodnike, Amerikance, nego se osjećaju kao neko ko je potpuno različit od ljudi koji ih okružuju. To je jedan moment koji je bitan za razumevanje megalopolisa. Drugi moment je vezan recimo za otvaranje Kine, 1978. godine, ako se dobro sećam. Tada dolazi do početka premeštanja proizvodnje sa zapada na istok. Do čega to dovodi? Dovodi do toga da ljudi na zapadu, njihova srednja klasa, postaje vremenom sve siromašnije. Dok istovremeno vladajuća oligarhija koja vlada tom proizvodnjom, koja posjeduje te proizvodne objekte, ona postaje sve bogatija zato što je radna snaga na istoku bila sve jeftinija. I tako dolazi do ogromne, kako bih rekao, do sve veće i veće razlike u bogatstvu oligarhije, vladajuće oligarhije, u odnosu na ovu srednju klasu koja polako počinje da propadne. Prosto zato što ta plaćena mesta koje su imala se sele na istok. Dakle, šta se dešava? Dolazi, dakle, do jedne velike socijalne nepravde, ekonomske nepravde. Nije slučajno zašto to počinje 70. godina, a ne recimo 50. godina. Zato što negde do 70. godina Sovjetski savez je u ekspanziji i u nekoj vrsti ideološke ekspanzije. Što znači da kapital na zapadu mora na neki način da razmišlja o nečemu što se zove socijalna, ako ne jednakost, ono bar pravda, odnosno da radnike pretvori u potrošače. Kako se oni više ne bi osjećali neku vrstu, kako bih rekao, solidarnosti, klasne solidarnosti. I zato zbog toga ste imali na zapadu onu ideju da niko ne zna kolika je plata njegovom kolegi. Da se, dakle, ne bi postojala ta vrsta klasne solidarnosti.
I to je, dakle, ta ideja, imate onu ideju države blagostanja, dakle, da i onaj ko je najsiromašniji na zapadu može da dobije dovoljno novca da bi mogao dostojanstveno da živi, to funkcioniše do 70. godina. I to je taj ekonomski koncept koji je vezan za rad jednog engleskog ekonomista, Johna Maynarda Keynesa, ako se ne varam. Ali 70. godina, kada Sovjetski savez počinje fazu stagnacije, ovi oligarsi na zapadu kažu čekaj, pa nama ovo više nije potrebno, ovi nam više nisu konkurencija i tada dolaze do tog neoliberalnog koncepta ekonomije, gde u kojoj prilike kaže ovo, treba smanjiti porez za najbogatije kako bi oni što više ulagali i kako bi onda to što su uložili kao neke mrvice dopale i ovim ostalima koji će onda kao biti bogatiji. Ali to je naravno ipak bila jedna vrsta, kako bih rekao, iluzije i kao što sam rekao, dolazi do ogromnog rasta, kako bih rekao, razlike u bogatstvu između takozvane srednje klase i oligarha. Srednja klasa počinje da propada, oligarsi postaju sve bogatiji i bogatiji. To vam je pozicija iz koje nastaje megalopolis. I sad probajte da zamislite da ste vi članovi ove oligarhije. Šta bi vam prvo palo na pamet? Čekaj, ovi ljudi mogu da se pobune. Oni žive sve slabije i slabije, nama je sve bolje i bolje, mi smo sve bogatiji, oni su sve siromašniji, nekom će pasti na pamet da se pobuni. Kako to da sprečite? To su oni pitanje sebi postavili. Pa jednostavno, ono što je bila homogena masa, a to je narod, treba da podelite na socijalne grupe, na fragmente koji će biti međusobno suprotstavljeni jedni drugim. Kako ćete to činiti? Pa tako što ćete tu vrstu homogenog identiteta fragmentarizovati. I onda ćete imati, dakle, nove identitete zasnovane na polu, seksualnoj orijentaciji, na rodu, na rasi, na razlici u godinama, roditelje, decu, na razlici u polovima muškarac, žena, razlika u rodu, neko ko se osjeća kao nebinarni rod u odnosu na ostale i tako dalje. Razliku između heteroseksualaca i homoseksualaca i onda ćete nekima da dajete neke privilegije, a nekima ćete nešto da oduzimate. I vi ćete tako dobiti jedno neofeudalno društvo koje je postojalo pre Francuske revolucije, gde ste imali različite staleže, one koji su povlaćeni, privilegovani i ovi koji su, kako bih rekao, inferiorni i koji su prokazani. Zašto to činite? Pa zato što kada podelite stanovništvo na ove socijalne grupe, na ove fragmente, niko od njih više ne može da postavi ključno pitanje. Ko ovde više zarađuje najviše novca, a zašto mi živimo sve slabije i slabije? To znači da prosto sistem nije dovoljno dobar. I obratite pažnju na popularnost, evo jedna mala digresija, na popularnost industrije samopomoći ili popularne psihologije. To se pojavljuje u istom tom periodu. Zbog čega? Pa zato što vas uče, vas kao i mene, ako misliš pozitivno, bit će ti dobro. Šta to znači? To znači kao da ne postoji društvo, kao da ne postoji nekakvi, kako bih rekao, politički sistem, nego sve zavisi od tebe. Ako si postao sve siromašniji zato što su te recimo otpustili iz nemačke autoindustrije, to je zato što nisi dovoljno verovao u sebe, a ne zato što su oni pola svojih proizvodnih, kako bih rekao, postrojenja premestili na istok. To je konsekvenca popularnosti psihologije u odnosu na sociologiju. Sve se svodi na pojedinca, kao da ne postoji zajednica, kao da ne postoje političke odluke koje određuju način života u toj zajednici, kao da ne postoji neka oligarhija koja ima samo jednu ideju u glavi. Kako da vas pacifikujemo, da ne budete u stanju da se borite za svoje pravo. To je megalopolis. To je megalopolis. I onda imate, dakle, kod nekih futurologa, kao što je taj Harari, imate ideju Homo Deus, koja je užasna, jedna antihrišćanska i antihumanistička ideja istovremeno, gde on kaže otprilike doslovce, pazite, to je nacizam. On kaže, postoji super čovek, neće naravno da koristim Ničev termin Ubermensch, jer to ima svoju nacističku pozadinu, pa malo već grebe uši. Kaže, postoji super čovek koji je naravno super čovek zato što koristi razne implante i zato što može uz pomoć nauke da produži svoj život i tako dalje i tako dalje. I postoje oni koji nisu, to su obični ljudi, to je običan čovek. Super čovek se, kaže Harari, prema čoveku odnosi isto kao čovek prema životinji, a pre toga kaže da je čovek istrebio 80% životinja.
Dakle, gde vam on neki način obećava i tu dolazimo sada do ovog momenta depopulacije, koji, znate, kad kažete, ispada da je u pitanju teorije zavere, ali naprotiv, nije. Prosto postoje knjige koje jasno vode do toga. Gde kaže otprilike zašto biste sada vi trošili nekakve resurse ako ste obični ljudi koje možemo da zamenimo ili jeftinijim ljudima ili možda sutra veštačkom inteligencijom ili tako dalje i tako dalje. Dakle, to je prosto megalopolis. Dakle, jedan sistem u kome je humanizam zamenjen antihumanizmom, hrišćanstvo ili hrišćanski temeri zapadne civilizacije antihrišćanstvom, demokratija, antidemokratija. Colin Crouch, jedan engleski sociolog, je 2004. godine, ako se ne varam, objavio tu knjigu koja se zove Postdemokratije, koja pravi naslov trebao da glasi antidemokratije. Gde on kaže otprilike ovo, pazite, dakle, to stoji crno na belo. Fasade demokratije još uvijek postoje, ali glasači glasaju za stranke koje kada pobede više uopšte svoje političke planove ne konstruišu na osnovu ljudi koje reprezentuju, dakle glasača i interese glasača, odnosno interese većine, nego u dodiru, kaže Crouch, sa biznis klasom. Dakle, sa manjinom. Kojom biznis klasom? Po oligarhiju. I sad imate, naravno, ovo što se dešava, uzmite, na primjer, recimo Veliku Britaniju, permanentno nezadovoljstvo vladajućim partijama. Bili su Torijevci koji su vladali zato što su ovi poludeli, nisu mogli više da tolerišu Tonija Blaira i čitave te stvari, onda su doneli Jamesa Camerona, pa čitav niz nekih smešnih premijera od koje nisu znali najosnovnije, kako bih rekao, najosnovnije znanje iz geografije, ona nesretna Liz Trask sa kojom su se svi zezali kao da iz Monty Python izašla od prilika, bila je premijer Velike Britanije i onda su potpuno pukli, opet su dosili laburisti sa Stramerom koji je otprilike isto kao Tony Blair, samo 2:0 i sad ovaj čovek ima rekordnu nisku popularnost, iako je pre godinu i po dana pobedio. Pa zašto? Zato što jednostavno su ljudi nezadovoljni, a nemaju za koga da glasaju. Sad ćemo vidjeti šta će biti sa Faradžom, ako ga ubiju, ako ne, možda će i pobediti i tako dalje. Dakle, evo, to je dakle jedna vrsta, to je taj koncept megalopolisa. Ja sam shvatio da ako ne izmislim neku vrstu novog termina, ljudi će to prosto pogrešno razumeti. To je dakle bila moja ideja. I ova vrsta fragmentacije društva, to je nešto sa čim se mi susrećemo. Ja sad možda malo preterujem sa ovom pričom, ali bih hteo da vam pokažem da ovo nije samo neka vrsta apstraktnog koncepta, nego da je to nešto što je došlo i ovde kod nas. Moj omiljeni primer i najtužniji primer. Jednom kada sam došao na Filozofski fakultet u Novom Sadu, gde radim, dobio sam neku malu knjižicu na ulazu koja govori o sprečavanju seksualnog nasilja na mom fakultetu. Ja sam otvorio tu knjižicu, šta je sad ovo? Mislim, seksualno nasilje nije baš, kako bih rekao, da profesori jule studentkinje po celom hodniku i da niko ništa ne radi. I onda vidimo otprilike, kao zabranjeno je zurenje, odmeravanje i gledanje u telo. To je seksualno uznemiravanje. Ok, važno. Samo ima jedan problem. Šta je definicija zurenja? Šta je definicija odmeravanja? Šta je definicija gledanja u telo? Pošto definicije nema, to je onda stvar, kako bih rekao, ličnog osjećanja. To onda u prevodu znači da ako ja tokom predavanja pogledam jednu svoju studentkinju 3 sekunde, ona može da kaže sad da ste me seksualno uznemirili. Znači, ako ja ne želim to da uradim, šta mogu da uradim? Mogu da gledam u plafon. Sada zamislite da ja sa vama ovde razgovaram, a stalo mi je, naravno, vizualni kontakt, pogled do oči govori koliko se razumemo, kako treba da pričamo. I sad zamislite da mi neko to zabrani. Ja gledam u plafon. Ali pošto smo ravnopravni, nemojte onda ni vi mene da uznemiravate, pa ako ja gledam u plafon, vi gledate u pod. I šta će to biti? To će biti upravo to. Dakle, umesto da imamo jednu vrstu, kako bih rekao, divnog razgovora, predavanja, ovaj koncept zapravo na neki način se trudi da ono što može da bude zajedno u jednoj vrsti intelektualnog razgovora, da jednostavno ljude podeli. Jer to je pravilo svake tiranide. Dakle, da jednostavno sprečite, svaki tiranin mora da spreči da ljudi zajedno funkcionišu, da budu zajedno, da imaju poverenje jedni u druge, da se vole, da se poštuju, dakle, umesto toga treba ih jednostavno podeliti.
I ja sam o tome pričao sa svojim studentima. Rekao sam, ok, sada ćemo predavanje počinjemo sa ovom strečicom i postavio sam upravo ovo pitanje. Šta znači ovo? Šta znači zurenje kada nema definicije zurenja i kada mi se, dakle, implicira da je najbolje da nikoga ne gledam, jer samo tada mogu biti siguran da ni u koga nisam zurio. A onda oni, pošto su razumeli o čemu se rade, možda zato što i vole moje predavanje, jer mislim da su iskrena i da su usmerena ka istini, a ne ka nekom egu, onda su mi oni vrlo korektno poslali jednu vrstu diplome, gde su naravno izbrisali ime osobe, na tome im zaista čestitam, dakle imaju osjećaj časti, anonimnosti, dakle nije stvar trača, nego je stvar fenomena, gde se ispostavilo da jedna nevladina organizacija organizuje kurseve za povećanje kapaciteta reagovanja na seksualno uznemiravanje. Pazite vi tu konstrukciju. Povećanje kapaciteta reagovanja na seksualno uznemiravanje. A šta to u prevodu znači? Pa oni ih uče šta je sve seksualno uznemiravanje. Tačno, oni spuštaju prag seksualnog uznemiravanja da ono što je pre godinu dana bilo ništa, sad postaje seksualno uznemiravanje. Dakle, neko se, tu vidite, dolazimo do ove 4. generacije ratovanja, ulažu se sredstva da bi neko bio toliko, kako bih rekao, osetljiv, da vi ne možete da ga pogledate, da se on ne osjeća uznemiren. I naravno, šta je ideja? Ideja je, dakle, potpuno fragmentarisano društvo, jer u tom slučaju, vi ako vam neko uđe u kabinet na konsultacije, vi morate da razmišljate da li su vrata otvorena ili ne, jer ako su vrata zatvorena, neko je već uznemiren. A normalno da ćete zatvoriti vrata, jer je hodnik pun ljudi koji razgovaraju, pričaju i tako dalje, i za konsultacije vam je potrebno da ipak budete u prostoriji u kojoj postoji nekakva tišina. Ali u situaciji u kojoj je kapacitet reagovanja na seksualnu uznemirenost toliko visok, gdje i zatvaranje vrata je neko već jako uznemiren i želi da izađe ili se već osjeća ugrožen. Shvatite, tu više ne da nema predavanja, tu imate zapravo fragmente. Ljudi koji više ne sme da se pogledaju jer se već osjećaju ugroženi. I to nije prirodna stvar, to nije evolucija. To je stvar jednog programa. Dakle, programa koji se izvršava tako što se ulažu sredstva u to, stvaraju se naracije, stvaraju se institucije, stvaraju se određene prakse da bi došli zapravo u tu situaciju. To pre 30 godina nije postojalo na tom zapadu, ili pre 50, sad postoji. Postoji i kod nas, kao što vidite. To je megalopolis. Da biste opisali jednu vrstu novog koncepta, vi morate da imate nove termine i morate da pokažete zašto stari termini ne mogu više da opišu novu stvarnost. I zbog toga sam izmislio taj termin i nadam se da sam ovih 10 minuta uspeo da vam objasnim u čemu se tu zapravo radi. Da, zapravo nije samo srpska kultura napadnuta i ugrožena od strane megalopolisa, sve kulture su. Tačno, sve kulture su. Jasno. I mi, usput. Ajde, samo da vidimo, malo smo i s vremenom ostali, ajde pre nego što damo publici priliku da upita nešto, samo Slaviša, ukratko, da odgovorimo i na pitanje naziva ove tribine. Gde su Srbi u svojoj kulturi? Dati naslov nečemu je jako teško, ali mislim da smo u mnogo boljem položaju nego što smo bili pre 20, 30, možda i više godina, zato što, moja neka interesovanja su vezana za kraj 19. i prvu polovinu 20. veka, ali kad pogledam recimo da je od 2014. do danas izdavačka kuća Prometej objavila preko 100 knjiga vezanih za Veliki rat. Dakle, ako želimo da naučimo nešto, da pronađemo nešto što nam je potrebno, možemo da ga pronađemo. S druge strane, treba i da napravimo neke upoređenje sa drugim kulturama. Možda najbolji primer jeste otvaranje poslednje olimpijade u Parizu. To je nametanje neke nakazne kulture i ako pogledamo na otvaranje olimpijade, recimo u Kini, to je ogromna razlika u umetničkom pristupu. Međutim, to nije samo umetnički pristup, nego danas jednostavno u svetu gde postoji toliko bogatih ljudi da oni, kako bi sproveli ovo o čemu je Sloba priča, oni će neumetničko delo da proglase za umetničko, a umetničko delo će jednostavno na prost način, neće da kazne umetnika,
nego samo dovoljno je da se ćuti. Samo će ga ignorisati. Mediji su njihovi, kultura isključivanja je prisutna i recimo, evo sad samo još jedan mali primjer. Michelangelo, kog sam pomenuo, kad je dobio kamen da kleše Davide, kad je dobio novac, on ga isklesao i napravio jedno vrijedno umetničko delo. Danas bi to zvučalo, neko iz birokratije bi rekao, a zašto David da bude muško? Zašto ne bi bio bespolan? Vređamo ove koji se onda nisu odlučili. Nebinarne, binarne, onda bi ko zna kakvu statuju dobili. Ali čime se to završava? Jednostavno, mediji koji su pod kontrolom upravo velikih kompanija koje menjaju svet, oni to jednostavno proglase za umetničko delo. Ja mislim da je najbolji primer svega toga, nažalost, naša, po znacima navoda, umetnica, koja dobije $1.000.000 za svoje umetničko delo, gde uzme ovako i gleda se sa nekim u oči. To čak nije ni dobar performans. Ali to tako funkcioniše. Eto. Da. Profesore, ukratko, gde su Srbi u svojoj kulturi? Možda je bolje da damo malo reči publici, da i oni postave koje pitanje vezano za ovo, jer bismo onda tako došli zajedno do tog odgovora, umjesto da ja i Slaviša pokušamo da to formulišemo. Svakako sam mislio publici nakon toga. Pa vidjeli ste, ja sam na neki način optimista, zato što, i reći ću zbog čega, verujem da je istorija nepredvidiva kao i Božje proviđenje. Naše je, dakle, da se borimo za ono što smatramo da je vredno i da ne razmišljamo o budućnosti. Drugim rečima, treba da uradimo sve što je do nas. I to, mislim, to je misao koja me zaista raduje, teši i koja mi daje energiju da kada odlazim na predavanje ili kada pišem tekstove, da ne razmišljam prosto o, neću da kažem pitanju smisla, to pitanje smisla je rešeno, da nije, ja takve stvari ne bih ni pisao. Dakle, jednostavno ono me sprečava da budem pesimista. Znate, pokušat ću samo da vam dam jedan kratak citat. To nema veze sa političkim orijentacijama, to ima veze sa tim zapravo koliko ste utemeljeni u nekim vrednostima. Vrlo često se dešava da savremenici neki period doživljavaju kao katastrofalan, a da se kasnije pokaže da je taj period zapravo bio potpuno drugačiji od načina kako su ga oni percipirali, što naravno ne znači da je naš period u kojem mi sad živimo možda idealan i tako dalje, ali daću vam samo jedan primjer. Recimo, 1913. godine, krajem Drugog Balkanskog rata, koje je srpska vojska triumfalno dobila, Slobodan Jovanović, jedan od najvećih srpskih intelektualaca 20. veka, je pisao pismo jednom svom prijatelju i rekao je: neverovatno, izgleda da imamo najjaču vojsku na Balkanu. On je bio potpuno šokiran tom činjenicom. Da smo mi mogli da dobijemo bugarsku vojsku, a zašto? Zato što je u duhu te generacije još uvek postojala ona katastrofa kod Slivnice i jednostavno neka vrsta osjećaja vojne inferiornosti u odnosu na Bugarsku. A pokazalo se zapravo da ta vojna inferiornost je bila sama iluzija, i to, obratite pažnju, u glavi jednog od vrhunskih srpskih intelektualaca. Hoću da kažem, ta vojska je bila bolja nego što on mislio da jeste. Možda je to vreme bilo bolje nego što on mislio da jeste. Dakle, ja sam iz toga izvukao sledeći zaključak, da prosto ima smisla raditi, boriti se, pisati i brinuti o tome, a ne o tome kako je vreme u kome živimo. Jer ako brinemo o tome kako je vreme u koje živimo, vrlo lako možemo da se razočaramo, ne možda zato što je, kako bih rekao, to vreme zaista takvo, nego zato što ta vrsta brige je neka vrsta traženja alibija za odustajanje od borbe. Dakle, stvar počinje zaista, mislim, od nas, kao što bi rekli ovi ljudi iz industrije samopomoći, samo se ne završava u nama, nego mi tu vrstu snage, energije, želje za borbom ulažemo u jednu vrstu zajedničkog vremena koje svi zajedno tvorimo. Pa šta će biti od tog vremena, to ćemo videti i to će videti možda oni koji će nas nadživeti. A naše je da uradimo najviše što možemo i najbolje što možemo, i to je za mene vrlo vedra i optimistička misla. Hvala, profesore. Ima ovde jedan lep pokazatelj u
govorimo o kulturi, u jednom smo malom gradu i sala je puna. Tako je. Da to možda najbolje. Tako je. Dragi moji, izvolite, spremni smo za pitanja, profesore. Hvala. Ja imam dva pitanja, odnosno za profesora Vladušića i za Slavišu. Profesore, pričali smo o kulturi, ali niste se dotakli toga ko je nosilac te kulture. Ko je taj koji, da kažemo, odnosno ko živi tu kulturu, a ne samo pričamo o kulturi ili vezano za to nešto. I za Slavišu već kada ste pomenuli Prometej. Prometej jeste izdao 100 knjiga vezane za tu istoriju, ali kao što Bonhoeffer kaže, glupost nije epistemološka kategorija, nego etička. Tako da mi nećemo našu glupost, čini mi se, rešiti time što ćemo edukovati nekoga, nego steći neku moralnu hrabrost da mislimo. Tako da možemo na te temu da malo razgovaramo. Hvala na pitanju, evo pokušat ću da dam sljedeći odgovor. Kulturu svakako čini institucije i često naše razumevanje stanja kulture, ovo što je Srđan pitanje koje je postavio, se poistovećuje sa stanjem tih institucija, sa načinom na koje te institucije funkcionišu i to može naravno da bude i opravdano. Ali, postoje je baš jedno doba u srpskoj kulturi ili srpskoj istoriji koje je u velikoj meri insistiralo na ličnoj inicijativi. I to ne na ličnoj inicijativi samo u preduzetničkom smislu, nego na ličnoj inicijativi u smislu vođenja kulture, brige za kulturu ili rada na nacionalnoj, kolektivnoj kulturi. To je baš početak 20. veka. Recimo, Skerlić je negde u vreme aneksije imao taj tekst o ličnoj inicijativi. Govoreći baš o tome da je svako na neki način odgovoran za našu zajedničku kulturu, nacionalnu kulturu i da je svaki doprinos podjednako važan i podjednako bitan. Sličan tekst je recimo imao Jovan Cvijić, koji je održao baš u kolu srpskih sestara na temu pod naslovom o nacionalnom radu. Opet iste ideje. Znate, da bih naravno o stanju u našim institucijama kulture mogao da pričam naširoko i nadugačko, a mogli biste i vi. Svi to pratimo, svi imamo neki stav, neku ideju. Vrlo mi se čini da bi nam se u velikoj meri mišljenja i procene i složilo. Odnosno da bi nam bile slične. Ali hajde da odemo korak dalje, da razmislimo šta je onda poenta te priče. Letargija, defetizam, gubitak samopouzdanja, ideja da je sve gotovo, alibi, da eto, ne može ništa da se učini. Znate, jedan moj prijatelj, pre nego što je hteo da ode u Nemačku, koji je hteo da emigrira, rekao mi je, ova država je sranje. Ja sam mu rekao, možda jeste, ali ajde kreni od sebe. Izvinjavam se sada na ovom živopisnom rečniku, ali hteo sam ipak da malo predočim atmosferu tog razgovora. Ja sam rekao, možda jeste, ali kreni od sebe. Reci, ja sam sranje. Jer ja lično mislim da ja nisam. I zaćutao je. Jako je teško to reći, ja sam. Zato uvek možete da se pozovete na neku vrstu dela kolektiva na instituciji i da tako opravdate svoj stav. Tako da, moj odgovor na to pitanje ko, naravno, krećemo od institucije koje imaju veliki uticaj. Ali sa druge strane, polazimo i od mogućnosti pojedinca da deluje i od mogućnosti pojedinaca da se van institucionalno organizuju. Ako imaju poverenje jedni u drugi, ako jedni u drugu veruju. Opet dolazimo do tog pitanja poverenja. Tako da bi to bio otprilike odgovor na vaše pitanje. Slaviša? Ja nisam najbolje razumeo pitanje. Bonhoeffer tvrdi, Bonhoeffer je u svojim pismima iz logora, nacističkog logora u kojem je bio zatvoren, tvrdi da glupost nije stvar znanja. Da glup čovjek nije onaj koji nema intelektualne kapacitete ili ne može da shvati, nego da je glupost stvar etike, odnosno nesposobnosti da zauzmeš svoj stav, odnosno da imaš svoje mišljenje, odnosno da budeš
ta moralna hrabrost u smislu iskazivanja svog mišljenja, nego da ponavljaš tuđe mišljenje, nemaš svoj stav. Tako da, iz te perspektive je to. Pa dobro, ja sam sasvim siguran da od velikog broja knjiga ne može da ima štete. Međutim, ono što je bitno, a to je osnova u vaspitanju, možda i u našem školstvu, jeste da prva i osnovna stvar treba nekog da naučite da misli, pa čak i ako misli pogrešno, pre ili kasnije, uz veliki broj informacija koje dobije i do kojih dođe, doći će verovatno i do pravog načina razmišljanja. Međutim, ne smemo zaboraviti ni da sva naša znanja da nas potiču i na znanjima, odnosno iskustvu naših prethodnika. Dakle, da neko može da uradi operaciju na srcu, moralo je da prođe nekih 1000 godina, čini mi se, medicine, proučavanja, izučavanja, pa da se sve to sažme u jedno. U tom smislu, ako me pitaš da li je to dobro ili loše što imamo toliko knjiga, jednostavno imamo izbor. E sad, šta je naš problem suštinski? Suštinski najveći problem kod nas, mislim da je najbolje postaviti pitanje gde je nestala pristojnost. Dakle, ono što nekad nismo mogli da čujemo ispred najgore kafane, danas kad pustimo televizor imamo na svim televizijskim programima. Dakle, spuštena nam je granica na najniži mogući nivo i ako govorimo o nekom velikom kulturnom dostignuću, ako se tako nastavi, ja verujem da će onda veliko kulturno dostignuće biti proizvod nekog pojedinca koji se osamio, koji nije deo jedne kulture, jer se plašim da to ne postane taj deo. Hvala, Slaviša. Je li ima još neko? Izvolite, Cvitko. Imam jedno pitanje. Činjenica je da je u današnje vreme napad na kulturno nasljeđe Srba i umanjivanje njegovog značaja. To znam. I činjenica je da se izmišljaju jezici. Izvrćujući srpski jezik. Moje pitanje, pošto se bavite, da kažem, tom tematikom odlično, do kada je na našim prostorima književna dela, do kada su nastajala samo na srpskom jeziku? Kada je počelo da se dodaje, da se oduzima pridev srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski i tako dalje, imajući u vidu, sigurno odlično znate, kad je prvi put dodao u srpskom jeziku u književnom delu Đuro Daničić, pa mu Laza Kostić govorio pošto ti bude predeli što se podošli, da nešto dalje. Napad na oduzimanje jezika je značajan, da kažem, značajno umanjenje srpske kulture. I dela koja nastaju danas, da su na srpskom jeziku, srpsko-hrvatskom, to je značajno za dalje. I za sadašnje teme. To sam. Pitanje za gospodina Pavlovića ili Vladušića? Svejedno. Svejedno. Izvolite, ko će? Pitanje jezika je, iako to lingvisti vjerovatno neće baš lako da prihvate ili priznaju, ipak u velikoj meri vezano i za politiku. To je naravno jasno. Na svim najvećim jezicima sveta postoji jedan glagol balkanizovati, a to znači podeliti i posvađati da bi se onda tim prostorom koji je fragmentarizovan moglo lakše vladati. Dakle, to znači, zaista oni koriste reč, na različitim jezicima postoji ta reč, balkanizovati nešto. Dakle, nije teško pogoditi odakle ta reč potiče. I sad vidite, ta ideja o nekom srpsko-hrvatskom jeziku jeste zapravo bila proizvod uglavnom srpske i jednog dela hrvatskih intelektualaca još u 19. veku, pa onda i početkom 20. veka, da se nešto što je rastavljeno spoji, ne bi li to tako spojeno bilo jače nego sastavni deo. To je bila zapravo ideja i to je bila uglavnom srpska ideja. Logika te ideje nije bila loša,
ono što je bio problem sa tom idejom jeste zapravo činjenica da srpski i hrvatski narod nisu bili na istom nivou državotvornog razvoja. Dakle, Srbija je imala svoju državu, pa je htela da na neki način stvara jednu vrstu veće zajednice Južnih Slovena, ne bi li ta država bila jača i da bi mogla da bude suverenija i da bi mogla da se na neki način suprotstavi velikim silama, dok je recimo za hrvatsku političku elitu u najvećem delu, najveći deo hrvatske političke elite, tu zajedničku državu video samo kao neku vrstu stanice ka vlastitoj državi. Dakle, opet jedne vrsti nezavisne države Hrvatske. Tako da se to jezičko pitanje zapravo može posmatrati kroz to i videli smo kako se to završilo i 918. i 941. i kako se završilo 991. godine. I to prosto treba da budemo svesni da je tako nešto nemoguće i da neka vrsta jezičke bliskosti ne znači kulturnu bliskost, a još manje političku bliskost. I tu ne treba prosto imati nikakvih iluzija što se toga tiče. Sad, postoji naravno i druga stvar na koju treba obratiti pažnju i o kojoj treba razmisliti, to je činjenica da je recimo latinica zaista bila strano pismo 914. godine, zato što su one okupacione beogradske novine bile štampane 914. pa onda i 915. latinicom, kao nekakav gest uništavanja ćirilice. Ali sa druge strane, od 1945. godine, naravno komunističkom politikom, ćirilica jeste bila potiskivana i onda dolazimo do jednog paradoksa, a to je da je dobar deo srpske kulture nastajao i na latinici. Sve recimo do 1991. godine. I mi možda zbog toga sad imamo zapravo dva pisma, ćirilicu i latinicu, što nije plod naše gluposti, nego određenih političkih okolnosti kroz koje je prolazio srpski narod i srpska kultura. I znate, ja sam zaista pomalo bio, kako bih rekao, iznenađen kako su nam recimo neke velike IT kompanije onako prepustile ćirilicu, rekao, evo, sve što je napisano na srpskom je ćirilica, sve što je napisano na ćirilici je srpska kultura, a sve što je napisano na latinici je hrvatska kultura. Ja sam pomislio, pa čekaj, to onda znači da je veliki broj srpskih pisaca koji su štampali između dva svetska, posle 1945. godine, sticajem okolnosti objavljivali u hrvatskim izdavačkim kućama, Moma Kapa recimo, da to sad postaje hrvatska književnost. Čekaj malo, jel to znači to? Onda sam pomislio, ne, možda bi prava politika, jezička politika u ovoj zemlji bila sledeća. Hajdemo da afirmišemo ćirilicu, hajdemo da negujemo ćirilicu na jedan lep, korektan, pametan način, ali da dozvolimo da nešto od srpske kulture i srpske književnosti da je nastalo na latinici i da može i dalje da nastaje na latinici. Uz afirmaciju ćirilice, ako razumete šta hoću da kažem. Jer bismo na taj način uspeli da sačuvamo jednu vrstu kulturnog prostora koji je naš, a ne da se odreknemo nečega i da to nešto pretvorimo u književnost koja zapravo ne pripada nama i da neke srpske pise kroz ovu vrstu zamke pretvorimo u hrvatske pise. Ili, ne daj Bože, sutra u Crnogorskoj, kao što recimo već sada na nekim crnogorskim univerzitetima Pekića svojataju kao crnogorskog pisca, što on de facto nije bio, zato što se izjašnjavao naravno kao srpski pisac, a poznato je da je njegov otac bio komita koji se zalagao za veliku Srbiju i Jugoslaviju, dakle uopšte nije bio ono što bi se rekao zelenaš u onom sukobu između Bjelaša i zelenaša. Hoću da kažem, treba nekada razmišljati i na taj način, ako tako mogu da kažem, politički delikatno i povlačiti fine poteze kojima čuvate svoj prostor, a ne nužno povlačiti neke radikalne poteze koje u nekoj vrsti odjeka ili posledice imaju zapravo gubitak nečega što je naše. Eto, to je bio samo jedan od mogućih odgovora na pitanje gospodina iz publike. Još jedno i to je to, profesorice. Zahvaljujem se jednom i drugom govorniku na objašnjenjima
Ja neću pitati, a možete mi odgovoriti ili ne, reći ću samo kako sam razumela ovo večerašnje i da li sam dobro razumela. Ja mislim da je kultura jedan od osnovnih resursa našeg društva i da je jako zapostavljena i pušena niz vodu. Večera sam doživjela da ste nam objašnjavali društvene, ekonomske i istorijske uzroke današnje kulture. Ali nisam razumela kako vi definišete današnju kulturu. Ja sam tradicionalista, tako sam i učila decu u školi, u penziji sam profesor književnosti. Mislim da je Rakić u pravu, što kaže da nas zahvatila zapadnjačka reka. Da je pomodarstvo u stvari uzrok današnje naše kolapse. Ovo što ste vi rekli, da je kultura ušla u sve sfere života, ne samo televizije, nažalost u Skupštini, ne mogu da gledam Skupštinu, koja je, znači, leglo nekulture, a da ne pričam je ostalo. Deci na ulici, deci u školi i tako dalje. Negde ste pomenuli da se kulturom trebaju da bave institucije. Ne. Svi treba da se bavimo. To ste mi rekao. Od roditelja, ulice, sve, ali ne, nažalost, kad bi opomenula nekoga na ulici ili neko taj bi se uvredi. Razumete, onda čuti. Jednostavno čuti i na nekulturu i na nepoznavanje jezika i na nepoznavanje, vi kažete, štampali smo dosta knjiga. Ko čita te knjige? Niko. Malo nas. Entuzijasti. Ne možemo više tako reći, kultura je štampali smo mnogo knjiga. Znači, pomodarstvo je ušlo, zapadnjačka reka nas je zahvatila. To što vi kažete, megalopolis, ta globalizacija, društvene mreže, sve to porušava našu tradicionalnu kulturu. Izvinite, samo bih vam, ako mogu da vam odgovorim, zato što ste naveli zaista jedan interesantan primjer. Rakić to kaže u pesmi Na Gazemestanu, ali znate i sami da se on sa tim ne slaže. Da. Ne slaže se, pritom Rakić je bio interesantan zato što, obratite pažnju, on je recimo Kosovski zavet, on nije obradio u desetercu, kao što su to činili romantičari, nego je zapravo se koristio 11-terac, odnosno 12-terac, koji su tada pripadali francuskoj književnosti. I sad vidite šta zapravo, zašto je Rakićeva figura bitna. On je rekao otprilike ovako, da pokušam stvari da objasnim. Romantizam na početku 20. veka više nije imao onaj prestiž koji imao pre 50 godina ranije. Znači, ako nema više taj prestiž, ali obratite pažnju, ako ta forma više nema taj prestiž, onda mi imamo sada problem sa formom. Rakić je verovao u Kosovski zavet, ali mu je bila potrebna neka vrsta nove forme. I on je rekao, hajde da mi tu formu uzmemo od Francuza. I hajdemo da onda iz te forme, da u tu formu ugradimo ono što je naše, a to je Kosovski zavet. I hajde dakle da moja generacija, koja se susrela sa tom činjenicom, da romantizam više nema tu vrstu prestiža, da moramo da smislimo dakle neku vrstu nove forme, to je problem Rakićeve generacije, hajde da iskoristimo onu formu koju koristi francuska književnost, da kroz tu formu propevamo o Kosovskom zavetu. Ali vidite, on je to uradio. Ne samo da je uradio. Ne, ali vidite šta je uradio. On nije samo 906. godine to uradio. Nego je 912. godine skinuo svoj mundir, diplomatski, i postao dobrovoljac. Dakle, kada je rekao da je spreman da svesno da život za tu domovinu, u 11-tercu ili 12-tercu, dobra zemlja, tačno, on je bio spreman to i da uradi, bez obzira što to nije pevao u 10-tercu. A sad vidite o čemu se radi. Radi se o tome, i to je ono što je problem. Vi morate da koristite, na neki način, morate da duh vremena učinite da taj duh vremena radi vama u korist. Pazite, Živoj Mišić nije uopšte mogo da podnese Parizlije. Za njega je, evo, tu bi se verovatno složili, za njega je i taj Rakić bio Parizlije. Iako je, kako bih rekao, bio pošten čovek. Ali taj isti Živoj Mišić, koji je počeo sa škole tek sa 10 godina i znao 3 strane jezika. Kako je to naučio?
Pa naučio je zato što je shvatio da mu za dobru borbu, za uspešno vođenje jedinice treba znanje koje u tom trenutku postoje na različitim jezicima sveta. I on je, dakle, sve to učio da bi dobro vodio šta? Ne bilo koju vojsku, nego srpsku vojsku. Dakle, to možete me razumeti na sledeći način. Moramo iskoristiti duh vremena. Da, socijalne mreže, TikTok, Instagram, Facebook, internet, bilo šta, ali ne zato, to je ideja odbrambenog modernizma, ne zato da bismo postali nešto drugo, nego da bismo uspeli da sačuvamo ovo što jesmo. Jer možda je problem sa tom decom to, što umesto da im ponudimo, kao što sam rekao na početku, neki super modern muzej na Mačkovom kamenu, pa da imate, dakle, nešto što pripada početku 20. veka i nešto što pripada početku 21. veka, pa da deca gledaju jedno i drugo, da kažu, pa čekaj, ovo jedno i drugo je isto, ovo jedno i drugo je privlači jedno drugo, mi smo spremni da kažemo, to nas ne zanima, jer to je sad duh vremena, mi se sad toga distanciramo. Ne, ideja je, dakle, da koristimo sve što ovo vreme pruža, ali ne zato da bismo postali neko drugi, nego da bismo uspeli da sačuvamo ovo što jesmo. Najpoznatiji roman, najprodavaniji roman u 20. veku srpske književnosti je Hazanski rečnik. Danas, pola ljudi ne može da ga pročita, kaže šta je to, prazna forma, zezanje i tako dalje. 4 miliona primeraka samo u Severnoj Americi. Dakle, to je takva reklama za srpsku kulturu, takva moć srpske književnosti, pa to niko ovde u blizini nema od drugih naroda. Ali, dakle, mi umjesto da kažemo, hajde da vidimo kako ovo možemo da čitamo, kako ovo možemo da predajemo deci, da svako može da uživa u tome, mi kažemo, postmodernizam, to nas ne zanima. I tako, umjesto nešto što je izuzetno vredno, ja to znam, zato što sam imao i veliki broj tekstova o tome i to predajem. Dakle, Pavić, koji je vrhunski politički filozof, koji raspravlja o tome kako država treba da postoji, tačno. Odlično, jeste, predavaju u Novom Sadu. Ne, ja sam u Beogradu, ali dolazi. Moguće, ali... Profesora Devetića. Okej, ali nije sad, afilijacija je manje važna, važno je ovo. Dakle, umjesto da to što je vredno možemo da razumemo, da na neki način povežemo sa duhom vremena, mi smo nekada spremni da se na neki način pomalo izubimo. Ja to mogu da razumem zato što sa tim ljudima delim istu ljubav prema ovoj kulturi, književnosti i nacionalnom identitetu, ali smatram da bi naša borba bila efikasnija ukoliko bismo mogli da iskoristimo tekovine duha vremena i da na taj način jednostavno se suprotstavimo onima koji nam prete. Baš primer Rakić je baš dobar primer za to. Profesor, zahvaljujem vam se, lepo ste rekli, ja i dalje ostajem pri svojoj... Sve je u redu. I hoću da kažem, zašto je Pavić nije dozvolio da religije sastave Adama? Nije dozvolio. Na kraju završava se Hazanski rečnik, kako? Znate i sami, u 20. veku nema, religije nije sastavljena Adama. Da, ali... Svaka religija hoće da dominira, to je to. To je globalizacija, to je ovo što treba da budemo tradicionalisti i da se borimo. Pa, borimo se, samo je pitanje... I da ne prihvatamo sve, da prihvatimo tuđe, to što vi kažete, društvene mreže i to, ali da ne zaboravljamo naše. Jedna ilustracija, digresija, neću da zauzimam vreme. Ovde je bio u subotu Vaša. Nije bilo nijednog deteta. Ja znam, mi kad smo pre bili Vaša, kad se igralo u crkvenom dvorištu. Ko zna, mi smo svi volili da idemo, nezavisno što smo bili gimnazijalci, što je bilo Titovo doba, išli, uživali u tome. To je narodsko, to je naša kultura, niko ne zna. Vi ste entuzijasta kad govorite o Mačkovom kamenu, o muzeju, pa neće deca da idu na proslavu Mačkovog kamena, odavde, što je 10 km, 15, neće da sedne u autobus da ide, morate da ga terate. Subotom kad je proslava, ma kakvi? Znači, nemamo osjećaj za svoje, nekako imamo kompleks identiteta, barem po meni, uz dužno poštovanje vaše misli. Da jednostavno žudimo da budemo samo taj zapadni svet. To je tamo, to se desilo u Francuskoj, to je u Engleskoj, to ovo ne govorimo o nama. Dobro, imamo svi jedan domaći zadatak. I vi i ja zajedno. Hvala, profesorice. Evo još Cvela da čujemo. Evo, ja ću se vratiti. Vi ste započeli vaše izlaganje sa kosovskim mitom, vratili ste se sada za pitanje profesorke. Imao bi jedno konkretno pitanje. S obzirom da ste u jednom periodu svog života bili na univerzitetu u Poznanju, ako sam dobro informisan, godinu dana srpskog jezika, zanima me 1990. godine, povodom 600-godišnjice bitke Kosovskog boja, Balkanološki institut Srpske akademije nauka, Matica iseljenika i Srpska pravoslavna crkva su u zapadnoevropskoj tadašnjoj eparhiji u Kemerstilu
organizovali jedan sjajan naučni simpozijum na temu Kosovski boj i njegove posljedice. Među našim eminentnim izlagačima bili su i predstavnici iz Turske, iz Grčke, iz Bugarske, iz Mađarske, iz Austrije i iz Poljske. Jedna Poljakinja je imala sjajan svoj rad, jedno izlaganje koje je ovako poprilično dijametralno suprotno nekim našim gledanjem na kosovski boj, mitu na kome smo odgajani svi i tako dalje. Pa me zanima period života koji ste proveli u Poznanju, uopšte u Poljskoj, jedna velika hrišćanska, da kažemo, država, jedan veliki narod koji je postao najkatoličkiji narod. Kako naučni krugovi, kako uopšte naučni krugovi, istoričari, uopšte predstavnici te akademskih krugova vide kosovsku boj, da li uopšte znaju nešto o njemu? I drugi deo, ako nije suvišno, pitanje koliko u Poljskoj je uopšte poznato o ulozi Kraljevine Srbije, naše otadžbine i srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, od 28% žrtava, najveći od svih u svetu tokom Prvog svjetskog rata, procentualnom broju stanovnika i 58% muške vojno sposobne populacije smo izgubili u Prvom svjetskom ratu. Hvala vam. Hvala. Evo, bit ću zaista kratak, pošto evo već malo se možda i duže družimo nego što ste očekivali, nadam se da vam nije nezanimljivo. Jedan moj profesor, kada je bio na stipendiji u Nemačkoj, razgovarao je sa jednim svojim kolegom. Taj moj profesor je govorio o kritičkom intelektualcu i tako dalje, figuri intelektualca koji ima neku vrstu kritičke svesti i samosvesti. Ovaj Nemac ga je gledao ovako čudno i rekao, ne znam o čemu pričaš, ovde su profesori samo službenici vlade i niko drugi. Drugim rečima, to važi i za poljske profesore. Znate, strani slavisti posmatraju ovaj prostor uvek u kontekstu politike vlade te zemlje. Dakle, nema tu, da se mi razumemo, nekih velikih intelektualaca koji imaju svoj osobeni stav, koji može da bude čak i suprotan stavu njihove vlade. To prosto tamo ne postoji. I evo daću vam samo jedan primer. Slavističke katedre na zapadu se danas vrlo lako i često pretvaraju u balkanološke institute. Dva razloga. Prvo, da bi mogli da uključe Albaniju, od koje očekuju da budu najmoćnija zemlja na Balkanu, izuzev Grčke, koja je već u NATO paktu, pa nije interesantna. I drugo, kada se bavite balkanološki institut, onda ovaj prostor malo posmatrate kao neku vrstu, kako bih rekao, nekih etno zajednica, a manje naroda. Zato što se na slavističkim katedrama bavite onim što je najbolje ovde, dakle književnošću, dok se na institutima bavite, recimo, činjenicom da pijemo rakiju, jedemo budke. Eto, to je otprilike razlika. I to naravno uopšte nije ništa neobično, zato što u trenutku kada su nastajali slavističke katedre, književnost je imala jednu vrstu kulturnog prestiža. Dakle, prosto nacionalni identitet nije bio nigde doveden u pitanje. Sada kada jeste, vi se naravno nećete više baviti književnošću, nego ćete se baviti jednom grupom ljudi kao da pripadaju jednoj vrsti etno zajednice koja ima neke svoje običaje, pa bi sad te običaje, ovo što sam banalizovao, to pijemo raku, jedemo burek, to vas zanima. Ne zanima vas, kako bih rekao, kulturni vrhunac tog naroda, jer biste onda morali da tom narodu pridati neku vrstu nacionalnog prestiža ili nacionalne vrednosti, značaja i tako dalje, ali to vas u suštini ne zanima. Posmatrate to kao neku biomasu koju u suštini treba da privučete na svoju stranu da biste rešili pitanje svog nataliteta. I zato dajete tim nesretnim studentima razne stipendije samo da dođu i da ostanu u vašoj zemlji i to je jedini razlog zbog čega vas neki prostori zanimaju. To, naše žrtve u Prvom svetskom ratu. Hvala. Hvala profesore, to bi bilo sve. Hvala vam svima što ste došli. Oprostite ako ste se smrzli, ja jesam, naložili smo, ne znam šta je, jesu vrući radijatori. Sad ćemo da se obučem.